Kardam dalmarle pinang we nili karbeng long rat phan kapachini pon ji pulam the bangke ipe chalsi a party mate pe chalsi song alo angtong ti kathar lage lambe sar pulo mate spokesperson pasi angtong ti kathar phan ipe chalsi a song pen pini June 3 mate 3 June ani angtong ti kathar phan ipe chalsi song pen sorpon elo mate expel pon tanglo pasi kopi koson pen tong angtong ti kathar phan ipe chalsi song pen ki plung ne mate ke expel ne pasi ni ga matha tang pute ipe chalsi alam besar po angtong ti kathar ipe chalsi central committee tum alam arju uidat asosiate pon lo pasi so potong angtong ti kathar phan ipe chalsi pen ka expel ne pine pasi ihorisi ke angtong ti kathar phan ta ipe chalsi long dudhip ahut ke karpirat atum alang liphan ka churobang dopiklo apening ka chithe bang ta dopiklo pasi non ke alang li hampang song tum long tame ka song along ta ipe chalsi pu amen pen kidun tame thek long u son lo pasi ipe chalsi amai phu jai ka thar alam tame arju uijat ape central committee alam tame arju uijat asan pasi non ke alang li hampang song tum along lok se ka song dun kyo tapen ipe chalsi a party along ke alang li ka song tame angtong ti thak phan thek ponong le la san pasi raso potong ipe chalsi a party hoi pen angtong ti thak phan party pen ke sap phat ne ka pilo ne pasi angtong ti kathar phan li kelang sletun ki pudun tot poram thekale pasi masap so ke angtong ti thata me kechok chi kele dam de bang de koklo pasi party aron atang ke do pasi party aron atang do purote isi party long ke amai phu to po lapen amai phu along are sang ho tum kapre atum lidar tum do po pasi anchara pepen se si central committee pu da pathek pon do pasi atum chingwa chingsai atpen se ajat ka song ta me dunang ji basta me tum chipathek ji poi pheta menan ke angtong ti kathara bang ke aning hang ling klem ra dam ra apen ka song ta me dun ra ason se thek pon lo la si so potong ipe chalsi song pa ta me ka expel dat ne ka pil ne poi pheta menan ke central committee pen bang ke angtong ti kathara pan ke sorpon tollo pasi ajak kar birat atum ke angtong ti kathar pan ninga chathe ningkang sam ke do tum tame do piglo aselang aphan ningduk ka chapaklang tum tadulo pasi ipe chalsi pen ke angtong ti kathar pan ke sorpon elo pini lake June 3 lo 2026 pasi pini pen mang ke alang li phan ke ipe chalsi song along pen ke sorpon pa milo mate expel pon pa milo pasi angtong ti thata me ame thang Facebook page along chapaklang pon lo lapen rat phan than pon lo party pen le nili phana sor phat pustame ka song along ke asorone pasidang li hadak top pon lo ame thang Facebook page along pasi angtong ti thar tame ipe chalsi long do te khot ke apen telang li ipe chalsi long do te khot pen si rat tum ke alang phan ka chinni apen rat tum ning ka chethe ning ka sa pasi alang li tame ipe chalsi long pasi munit ke man lo pasi non alang li kopi a party tong keseng thuji ne mate kopi party tong mahang pathak pon thuji ne mate alang li BJP along tong dun thuji ne kopi ne lasnan mat ke alang li kopi a party tong dun ji ne pasi prada kalam klang kela pasi ipe chalsi central committee tum apen tong ti kathar tum kopi ne arsidit kachingwa chingsai padopon apente angtong ti kathar tame kai teng kai mang ason apen aprang
ipital silong ke klem kadam ason klem tu pu asi ni lipan puthot dim krong nang pe thunoi pu alang li central committee lai ipital silong chunni midam pen jaiga thar tum lapen ipital si central committee tum tambi angtong tikathar chikubirdam pen central committee atum tambi kor data haji lapen angtong tikathar tambi akram prang ason ipital silong klem dam rapet nang pu alang li chikubirdam sonte ipital si central committee tum tambi kor data haji staminan ki angtong tikathar ba ipital si central committee lapen mai phulam arju uida ason se thepon lo asilang li aning haling si klem rat dam rat asi party long ke seron do protocol do bangso party ron roi kre prote tong ti kathar phan kre lo kapre aphan ta me sorpo asi pechal si ta me krem ke phong do lo poi pheta me tong ti kathar ta me aning hangling klem ke dra sante alang li party long pan tang the basante misanji asi tong ti kathar phani li kain u pole ke jong tun kali poi pheta me tong ti kathar ba ipital si apar ti lo aron atang ba alang li kitlem kadam chok chidat asan thek pon no paso patong ipital si pen alang phan ke sat pon ni pine asi aprang patame tong ti kathar phan ke ipital si along pen penan alam klang lo asi non ba ke lang li pha a hok pet sor pon pa mi lo asi tong ti kathar pen ipital si central committee atum angbong kopi ko santong chingai panjine ate ang tong ti kathar bang ke diphan ke expel da lo pa deke la so party long ke chimurdam dila apan chikubidam dila pu matha thip pen alang li kapra ka party tong mahang pathak thuine ko pine mate bjp long tong dun thuju ne ko pirone asi labang su alam ma ke normal klang pon pila poi phetame normal klang dong putel ke ipital si central committee pen tong ti kathar phan expel pon alo mate ipital si party pen kalang ni phan ke sub plot la asi tong ti kathar me central committee alam arju pasante alang li kaite kaimang klem dam pasante alang li aphanta merat aher jumi tuji lapen non nakileji surhinira engko proxy aninkan lagi council election mate MSC klik hotka alang li election pen haidun si alang li MSC chaman dun dep jangring ta midulo lasi kedam tang MSC klik hotame tong ti kathar ke hamran homosti long pen penang an ipital si award kelong do asi alang li tame kaite kaimang ipital si long do thip pasante nona kile JMC election ke tong ti kathar haibek jima pusini li jong mathalo poi pheta menon kelang le party long ke klem ke dam tame asap so ke chok che do koklo asini lilang li phan heng no pure ni li jong dun thep khali poi pheta me alang le party protocol do si aron do hala so aron le lang kroi pasante misanji asi kedam tang MP election punoi MAC election punoi na pen MLA election punoi hala chot ang dengan ke ipital si tum tame pedana hut kelong dulo apang tong ti ka thar tame karbirat phan karbeng long rat phan lam ka than ma ke hokpat alam than pachini pon lo lapang rat atum tame amek prang lo lapang lang li phan ninga the ni ka samatum tame do piklo poi phete me lang li non ke ipital si ka chasong po men pen ke alang li don le dra so la selang li ka chasong tun ber potel ka phang so ate organization atum ka chasong lo potelang li tunji tasi laba ke si tong ti ka thata me ke chok chi bang do koklo poi pheta me alang li ka chama tha ke me sian lo puta haji mene stameni li ka matha don tang pote party long ke sia arondo halasu aron arjunang ji asi jai ka thar aphan lili kan o poli ki pudam ke kali poi pheta me jai ka thar ta non ke ipital se lo amai phula asi ipital se party long ke lang si aja ta sang ta me decision and penpo lasi tong ti thar ta me asap so pan ding chat posante misanji stamenan ke alang le ipital si party tum mate ipital si song alo ke klam ke dam nang aron na tang bang alang le kroi ke da masi ning hani klam da dam ra asapasi
Central Committee tam-tami ningkang 30 bang doko tahay po pasapasi ang tong tiga tarpan ke epechelsi lambe sarpu arpu pentami alang lipan pasuntu kason lah pasinan ke atong tiga tarpan ke party pen ke sor ella mate expel ella pasi pinini ni tarbing lora tan kathar pachini pon alam the bangke epechelsi lambe sarpu ang tong tiga tarpan epechelsi party hoipen alang lipan ke sor phod lo pasi nan ka jolo ya pasi nyeri pinang we tong sakal pen tami ang tong tiga tarpan epechelsi songpen sor phod tu alam the karbeng lora tan pachini pon la pasi nili pading we la pasi pinang we nili video ka salam ke ang tong tiga tarpan epechelsi songpen sor phod tu alam the se nili karbeng lora tan pachini pon chalo pasi epechelsi atu bang bong lapen ang tong tiga tarpan bang bong kachingwa ching sai tu pote morning ka price ni leng pachini pon tepo star me nana mat ke ang tong tiga tarpan epechelsi songpen sor phod bolam the si klang pon chalo pasi nili pinang we ke baso video sin de than pon chalo pasi morning ka price lang ko tong thana pinang we video ke pandala le mi thak me kardong